Mukira nkethishia mwanya mutegeri wa Wero TV irungamite bwega thaa mugwanja cia muthenya jwa Alamisi tariki 23 mweri jwa mugwanja ngakwira ni bwega nontoba gutwitikia na gututhura za metheneto ya nteto nauni nele wa Kithenji. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati nkiama ya jumbe kuma kaunti ya Meru ni itite na mbere na gikaro kiayo ntuko ya Narua kila kirombere kuthwa gikiambiria ntuko ya igoro na gwita na mbere rukirirwa Narua moroto jwao juri kwariria na kuibangabangania nontu bwa kithurano twitite gya 2027 kiri mwerekera jwa kaunti ya Meru na kinya mwerekera jwa Kirimara. Akiaria horia ukurungamirite ajumbe baba Mugambire Mbidikiricha we mujumbe wa gicigo mbunge kya Bori numbite kwithirwa akiuga ati bakaija na mwerekera jwa gisiasa tukerekera mwakene jwa 2027 kurukini baugite ni bariritie mirandi ya weti na mbere kana maendeleo za kaunti ya Meru bakirigiro gutirimana na hatongeria bakendiguru kwariria maendeleo. Ujore mwandiki wetu wa nteto Mutugikare agutwambiri. Igoro turi members ba parliament ba Meru bonde noro leo ni Dr. Mutunga bagi turashameni Igoro na nara ina apology na Narua twambiria ara turatigirire Igoro na mantu ya tukwaria imantu ja siasa cia Meru county na cia Mount Kenya East na cia Kenya chionde twitite 2027 ko muchemene jojo abunge bara baturure Meru itukwenda na tukaugarua ura twitite gisiasa ndene Meru bwajairi itukwaria mantu ya maendeleo kwina maendeleo jenderete kwina maendeleo jarungami kwina maendeleo jangi ja Meru mantu ya jonde abunge baba ibakwaria na kinyajo tugatirimana na atongeri ba ntheguru kenda ba Meru assurance ati maendeleo jetu ya jarungami jajenderete na jajangi ja Meru jara abunge baba recommended jakathithwa mbere 2027. Na tugita na mbere ni ati Vice Chancellor wa Meru University jawe Professor Romano Zathiambo nombete kwithirwa agikira ntumiri ya Rais Ruto koni kigina kiaritwa ba maskuru Jean Kadhisha Iguru Jajo colleges na universities ni are Rais Ruto ombete kwithirwa akiuga aritwa baba bakamukira kigina gya kithomo kana funding model egana kwegana kumakiri thirikari yetiumakania kaumo kao untuborea VCOJ ombete kwithirwa akiuga bugatetheria aritwa njira inene. Romano Zathiambo Tieno, the Vice Chancellor of Meru University of Science and Technology, the university that is at the top of Mount Kenya in Kenya. I want to talk about the funding formula that Kenyan government has been using to fund the university students, to fund the TVET students and other tertiary related students. For a long time, Kenyan government has always been funding the university using a formula which is called differentiated unit cost, varying from course to course. And then later on, when the Ruto presidency came in about 3-4 years ago, he came up with a new funding model which is called the student-centered funding model, which takes into consideration the needs of every student. The more needy you are, the more support the government give you. However, in yesterday, the president did come up with another report that even though this new student-centered funding model has been there, it has not served all. Some people have been complaining, even though it was meant to address equity. So what he declared and announced yesterday is that from September this year, all the students coming to universities and perhaps tertiary institutions, they will be given 100% support by the government. This to me is very good if it ever happens. And I think for youth, this is the best gift that the president is giving you. That the president is concerned that when you come to the university, you should not suffer. You should not sleep hungry. You should not have a lot of problem that you are not able to buy your books. And so with the 100% support
that the government is going to give you, I think is something very nice. A few challenges, however, as we go forward. Number one, the fees for all the over 80 universities are not the same. When I say over 80 universities, about 44 universities are public universities and over 30 are private universities. Now, under the student-centered funding model, the private university lowered their fees and the public university's fees has always been higher. So Gachagua na iringite Kibarana kuga nari na uchamba hati bakethirwo bakiona uchindi kirigiti kia mujumbe wa Olkalau uria urajujaira giti giki na tigiti ya kiama kia DCP akiuga riri giki ni kionaniria kia uria ugaruruku bwa gisiasa bwitite na mbere haja kirimara. Olkalau has shocked William Ruto and his people because they live in denial. It has not shocked me or the mountain. Ruto and his people thrive on lies and deception. And they believe that money is everything. Deception, that you can deceive people all the time. So he believed in the power of money, chiefs, elders, nyumba kumi, cabinet secretaries, police, goons. But he doesn't know the mountain. He said, atatunyorosha, tutaheshimiana is true. Tumeheshimiana. I mean, it's there. He never even went there to Olkalau. And I didn't go either. I left it to my young boys there to deal with that by-election. Since I left office, UDA was dead. William Ruto was finished in the mountain. And I knew that because I'm a man who listens to the ground. I talk to the people. The people of the mountain don't talk much. Even when they're angry, they just sing. You don't see them coming in the streets. The challenge of Kenya is not goons. It's rogue police officers under Murkomen. The way to stop lawlessness is to sack Murkomen because he is the cause. Akari baga kuni kumantereshia chuka batina gea kuguirerua ni nyuma ya bokwaga maketha kagitene karea maruke kana ndanga charombere kwithirwa jakithukangia imera piao kagitene kanande ni bakwithikira bakiuga hakariba ntereiji batikumba kinya kuanda miunda yao ni kwithirwa kuri na winyangia bonene bakiritambitwa kirirwanyirwa KWS kwithirwa rukijukia itagaria odore mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari na shotareria Tokiriria njaliwa tuli matwaketha ni kiunga yu tukone thank you nonto wone mpembe ubayu ugekalabo kendo cingiria akari ibantura gakoni na ntura iriria kubi bali ugandanga injo itwikite kinyamara akenene kiribo nonto kinya kuma akwanda akwao gutiri gintu baketha nonto chija igauka na kana bira abigakorakora ndanga goino cio chija ikaunanga na kwinyangia abonene na ni mingi kairi nini nukona akwa na mbembe au ciarire cionthe utakethwa mbembe no imwe nuntu amitino aya kuna kamugunda kali baria nako wanako ciarire cionthe nukona uri baria tirimite ura karegire kuri manuntu bwacio to mbembe na mboco cionko na marigo kaburanga marigo utigi ntundanga itikuraga na kinya mianga ngwaci na ndigo ona makiria wogu ni gucona kitchen kana nyomba ikaruta kira gikethera ku ciethera umbete ndigo ikauma nacio ciethera umbete makondobia ikauma nacio ndanga kiroko no ngatuogira na kabuyu tukambia kuringaringo no esika matoka lakini ukethera wena skati sigura ithao mutenio ucia kura ithote cigera maiga cithie kono gothama ndathama na tutitoke kura mbeo orira ndanga pataraisa kila kitu bali wakinya mwankira athaino gutire gintu baketha mindani yao nonto obwa agwenyangia abwanthanga ugwende bakirongba arwangi rwakinda bilez ruthongere gatigati na ukaranira nabo guceria antaira ya bora bomba kwithira bakithina mbena kwithira bena muturiro mwega njarani cia nthanga ino ntumanturero ni affected muno kinya neyola nonto matikethete tari gutige ntumakethete makondobia ni cia bururire gutige ntumena kio
kogu niona iromba ndingiromba nene muno ninkiuga ningiamba kuromba thirikari yambe maciririe gya kuria nikenda nayo KWS nayo macire nyamu ciao mathi nacio nundu naku kuraga ni kuoya seria jarani ciaku kuruta iroro tiagiririte noguo ndinkiuga ukigwa metikira makagwatanira na aturi no mabote guciithiria antu maingi ukwa manogire ugacwiria guku ingi ni mithara mibande ana muthara ni kinya bantu yabota moneka sekiunangaga muthara ni risankinya muthara tutubata utatua tiga KWS isite gatugwatiria no turiu ire thina na kwinga ire thina muno mangeja gutwengera cio tutumba gucenga tiu twina ikutha kwina banda indi riu ana uticiumba na ni mingi tite muchezo ni mingi cio kumaga koni chukagamba ng'ombe Betan Class Chabare. Minista wa ukuria bwa biashara nini na nene jacio MSMEs na Nkoroki Cooperatives nombete kwithirwa agikinya mbere ya mbunge nene gutariria miswanda iri ya gutegera urimi bwa kimera gia kawa akiuga miswanda iji komba kwithirwa kejania na moguni nkorani ujaura tukumba kwithirwa tukigwata report iti. You know there are coffee reforms, and these coffee reforms are being undertaken through two important documents. The first one is the cooperative bill before the National Assembly and the Senate. Already this document, the bill has passed through the National Assembly, it has also passed through the Senate. This bill addresses mainly governance issues within the cooperative movement. These governance issues within the cooperative societies is what made coffee production in this country suffer. So the bill addresses the corporate governance issues. Secondly, it aligns responsibilities between county governments and national government, and also it creates structures, proper structures for cooperative movement. Within the coffee sector, there will be primary cooperatives, secondary cooperatives, the federation, and then the apex. These structures are well aligned, each given responsibility so that they are able to take the farmers' interests properly. We have also the Circle Societies Act Amendment Bill 2008, which is already before Parliament, that is now looking on the issues of funding within various sectors of the cooperative movement. So these bills are actually going to create a lot of reforms within the coffee movement. Here we were launching the county steering committee that deals with coffee revitalization program that the government now intends to revitalize coffee so that Kenya becomes one of the leading producers of coffee in Africa. Nkatho cia mwanya tukona kanyaga kunogoka nini tugicokera ni rugono rwa Dr. Sarah Kilemi kuinyiria aciari gwikira kithomo ugeta kuraja. Utaka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizetire ri na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ithe koma ya kuigua kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariozo chiwa ndumefaire ete morugi ndoka imoduyo ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba yo zozo nane Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana
ya kwingi ikuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho isumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Nuko thogania gweta sukuru ukienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ojokani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nontu bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka wikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe rero teria lita 35 Iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitire maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ethoga tueri tega isuitega pera itu patusanure we tuchanure nito wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita chiambi na oteko chenjia Motwaja gairo bitego tutethia neke. hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngoro chako na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nwina, Pig Finisher, Chick Mash,
layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto biri agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Starlife. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nkatho cia mwanya mutegeri wa Wero TV ni gwetana mbere kurumira nteto cietu haja kiri Wero thaa mugwanja na tugitana mbere na nteto cietu ni ati akiaria Dr. Sarah Kilemi ura wijikene jante eskuru ya primary ya Chaikuroi wandi ambeo Tigania West kagitene kare haromba kwejana maukuja kuthoma nombite kwithirwa kiritambe to akiri aciari na kuboria gwikira kithomo kiriana bao na kubathomithia na wirunguruki no retie athomi kuroba maskuru kwithirwa bagitwekeria skuru iti na kinya kwithirwa bagitetheria hana mantu jaracho ombete kwithirwa jakigwa twambaru ni MCA wa Ntereichi aciari na kinya arimo baskuru iti atombe kwithirwa tukigwata report yeje kumakire mwandiki wetu wa Nteto Jawe. Dr. Sarah Kilemi uraguyekene mono tantino mo baraba kumereria matagete kia mbungo mwekuru kaunti Meru akere muthenya wa mthikiri mutaratara wake wa ntina elimu wa ukire kithomo na njira kwa yana maukuma revision akeririe tiari amona alitoba cukuru ya primary ya Chaikurera yigondi ya mbeo gicigo bunge Atigana West na uritie ciari amona alumni yo tigeri ba wikira kithomo no kithomo no ake kiumba kuiwekegana ni mwana wanke na gitonga tuwa mwana no amwiria no ti wana beto bombegia weta na mbere ukethira aciari aritwa na aritani na community leaders batikuwatanira kithomo kitibwiri gwethira kya miche ya itonga oti mwana otibwiri gwethira enaki ya gwethira ena kithomo na no ndu ituije kithomo igo kiananagia mwana kuma muche yo ankia na muche yo etonga ibonto batwe tuwetania na skuru ira cionde ite wiciomba twaba mauku ya revision yara yonora ke skuru cia baba wiciomba no ndo aciari baba ingi abatomba kura yonto ukurere angiriyele mwana gethira emuchie na agethira ate weta thukuru na nandu kweregerwa area okerio kirake kubwithirwa ne ana Nairobi tenda kuko alumni ba thukuru inana banini muno na ithukuru nene muno inana bari ibarabara ne bare kana inabare na muno aciari babu ibo batomana bacoka thukuru mbwere buge ya gwetha buti kuonera kithomo etomi kinyana benu batikionera etomi miari enu ya ntini weto mbarune mtio wondi eno ya mbeo nwe muguna orange no amona mwarimu munene wa cukuru eno aciari yabo anto bangi barike kuwa twikire mathomo ya na betu na ufuatilia aswatha ikwina mufumo yo mwero yo kithomo yo simbi kuma kithomo kirekuru aciari batiirwo nyuma nduru kumenyera mwana u irio tukomba gwitaniria na ndirengi na ndo mwana atithomi kija biashara atomba kurita kindiri othai invest all your wealth to the education of your child ukarea ku investigate mwana kinyoka ithro kiania 1000 kinyoka ithro ukiremete maika na maika lakini ukaithra utio support education ya mwana ku it is all in vain. Araciari arimona arito baraba umbite kuwa bakiamukira mabuku ama bataithite nkena ciao tukua asante nonto bwa makuya tumbite kuretera skuru ye tutona yange yaya ukure yatethi muno rutererwa revision. Nasema asante kwa hivi vitu tumeletewa, ni zawadi nzuri kwa wanafunzi, tutapata faida kwa hivi vitu. Weza na gintu kira gikomba kuriana beto skuru gikithomo
na Murungu akutharime na weje inyarenge itu kwenda na kiro kwenda wakiona rietu enera Jesu. Iripotera ndo cha Wero kuma cukuru ya Cheikuru wondi ya mbeo giciko bunge atigenewe Stibita wa John Thiga. Miaka kathumba hau kabere kimera kia bamba kiari dhahabu misheka njai nyingi ikiomba kurima na kugunika kumania na urimi bubu. Miaka ene nyumene kwambiria mwaka ene jua 2000 niyo marwa jombire kwithura jagitonya nyenje na urimi bwa bamba buromba kuthura bukina makagita gaka nene. Nande miaka imingi nyumene arimi bange ni bombite kwithura bagitonyera urimi bubu bwa bamba na kinya thirikari kuoneka ikibogwa tambaru. Kirige chunche kia mwanya kia dhahabu kuthauka bambeni mutugikare na tuthuranirite ripoti eje. Miankene ya ukanyumene kwiro bamba yamenyekaga ta dhahabu enjeru ni untu ni areka umokambesha karimi baingi ba kaunti ya Meru indi kaora kimera iki kiraura arimi bagetiga gukirima indi narua kuri na wirigiro ni untu thirikari ni onene wiru bwagucokia kimera iki kaire na kugwatira murimi na nio dhahabu ikuthauka bambene kairi antu ibamire mamono tena ibari mambere sana miankene between mwaka katika mwaka wa 2089 90 kuja 86 kipindi kiu ketha kina bamba nyingi sana. Bamba yambiririe kulimwo gitara mukoroni. It was one of the colonial crops. Chontu kauga na majani, and it was a commercial crop. Kiriru gonoro nembitite rugendo ruraja guchuana na bamba ni untu ni arimi baka yake bakumirima ja Meru na aranda mithira ni nture ni akisima igembe south na ntere cha boga igembe north wamwe na mitungu south imenti na bamwe barimi ni bethirite bagintarire gitumi bamba ya uretho konekana gitumi batigire kumirima kuma mwaka 2000 kwijao pamba yamba kura uranga nundu bwambi nundu bwa antu babeto ambrokas gutonya ratikati bakagura bamba either bakarewa kuria ka bakaura nambia ibi byatumire thine bamba gutuika antu bate kurima kagwatuika baraba kuya na bamba kenda arimi barima bakeya gwatuika bate baurira tugikia bamba tukerwa tuyite kuriwa na era bamba tukiria kuriwa itaria twarima bamba ni atutethagia na ituona mafanikio yayo, lakini kamboni ĩrĩa atuguraira bamba batwira batugurira bamba na ciringi 33 ni twandire bamba eka nyingi muno nturei, lakini ĩrĩa bamba yaketherwe beire bagura bamba na ciringi 18 na twarega na bamba ĩmwe yathukira misi na twandire bamba 86 twagura raundi ya mbere raundi ĩyĩlĩ kabeire bakamata nundu batatu ya kashi beya bakamata twatigirwo turatasi endi mbandae bakayothuretera mbeca endi tukubanegera raundi ya mbere ibaitire baturia raundi ĩyĩlĩ batarete mbeca na kutoka siku hiyo mpaka leo hii hatujapata hizo pesa na kampuni kwanza nyewe taka itu wakara yakote kumenyeka bamba eji arimi bare gutiga kumirima iwanda bingi bya kuthithia nguo kinyaboni byethire bige kwa Rivertex tukariba Mountex ira yari aja na nyuki na ingi nyingi kikomira yari Kisumu na ndini rombara mukari wa Meru gucokera kairi kuri mabamba ni untu no keko dio kwa kairi na ni untu iwanda bila bikumigura kinyakethane biantu kiumbe bariuga bamba eje tekungana na nibakuthiurunka mono kumichwa Ameru turimeni bamba iri na mbeca negatethia mtu wothe, lakini kwa thai katukuriukia kurima kwa bamba na ikyo antu bambirite pole pole na thai kwina garanti nene Major revival campaign ya bamba na gitumi kira kinene ni kwithirwa itukwenda gutiga kurirai na textile products cia ome na aria kana into vira tukureta kuma ome bamba inakosekana na bamba ina market
na pamba ina pesa kwa mkulima akilima pamba. Rojo kerege chuncheke kya biere kya rukono ruro mwanya dhabu kuthoka bambene tukethira tugitegeri na bamba ejomba kwando egatethia murimi bunene na kinyama wega jayo keripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuje Kare. Nkatho cia mwanya Mutugi Kare ni rugono ruru rwega rwa mwanya na tukomba kutho tugikira gatantau nteto cietu jako mariecho ninele wa Kithenji kiri nteto nkuruki watania na bautwe thaa 1:30 na nkuruki thaa 3:30 ngagutiga njarene cia mubango jwa katiba Kajenzi muthenya jumwega.